Bože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Temišvaru. To je saborna crkva Srpske pravoslavne crkve i nalazi se baš u samom centru Temišvara. Ono što moram da kažem jeste da mi se uopšteno Temišvar mnogo dopao. To je toliko čist grad, veoma je uredan i podsjeti me na austrijske gradove, jer je upravo u tim stilu, kao što je na primjer i Beč, prosto se i naziva grad Banatski Beč. Onako su nam govorili da vole da nazivaju Temišvar takvim imenom. Nemam baš puno da kažem vezano za ovu crkvu. Mogu da kažem da je u tipičnom arhitekturi Srpske crkve koja se nalazi upravo u Banatu i Vojvodini. U tom stilu je i sagrađena. Također i unutra se mogu vidjeti i te freske, ikone i sam ikonostas koji je sagrađen u toj crkvenoj arhitekturi koji je poznat u tim krajevima. Meni se isto svidjelo da se u Temišvaru nalaze mnogo Srba i da i u Rumuniji mnogo Srba žive. To mi se mnogo dopalo. Koliko se sjećam, pričali su nam o istoriji te crkve, ali pravo da vam kažem nisam baš ništa ni upamtila jer sam bila toliko fascinirana to ljepotom te crkve da prosto nisam imala nekako vremena da slušam šta je taj čovjek nama govorio vezano za istoriju. Uglavnom smo u tom manastiru uzeli naravno svijeće i neke male sitnice i jedino što sam uradila jeste da sam upalila svijeću i pričekala ostatak grupe da se opet sakupimo i da idemo dalje kroz grad. Ono što ja definitivno namjeravam jeste kada budem ponovo bila u Rumuniji, odnosno u Temišvaru, da ponovo svratim u tu crkvu i da se više informišem o istoriji te crkve, da eto mogu i ljudima da ispričam istoriju uopšteno Srba u Rumuniji. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.